Бар бир бул базарды биз көчүрөт элек да. Мына баарыбыз билет элек ошол нерсени, туурабы? Потому что мына көп баягы ак буран жээгинде жайгашкан мына кичи базарлар болобу, мына өзүбүздүн чоң базар болобу, керки нормаларга туура келбей, мына суунун ашкандан мына ушул базардын катарларына суулар өтүп кетти. Ал жерде биз кече өзүбүз мэр баш болуп барып, ошол жерлерди карап, тактап, ошол жерде силерге шарт түзүү менен бекер ошол жерге көчүрө турган маселени карап, өзүбүздүн мына дорожный карта план түздүк. Bekir belgiledi, bekir veriyoruz. Konteynerinizi de aparıp koy ola, çok. Ayakta bekir verilir. Standartı buzda verilir, adı da biz Oğlum mostor, güt buzlar. Adam böyle girmeye kalıp bu derge. Azla kikmat tıkından başladı. Ertem bir daha most kalvay. Elden barın, bu жақты киргизбейбиз, ачык айтайын. Мына мостордун баары жоголунат. Частныйлар, жеке менчик, мамлекеттин жери баары. Бул жер уңузда Рөлү майладан баштап, Төлөкөлдүн таңгысына чейин жолдун эки бети тротуар болот. Велосипед парк болот. Biz uşu жерде отурабыз. Каяка барбайбыз, западный барына карайбыз. Hazır, mına şöyle etaslar. Çapalak pazar bolbay tutan turan. Emin bunlar. Bolbay tutan. Barıp tut, görözden ошол жерге болбойт калабыз. Жаңы 4 жол açılады. Мына бир жол, бияктан бери 4 жол açылады. Биякта 2 гектар стоянка. Үстү жабылган. Суу асфальт. Мына жерде жаңы жол салынды. Троллейбус тарттырабыз. Маршрутка. Болбойт. Elдің таңдаған жоқ. Бұл жер бірінші жолға келтірілді. 6 жерден жол açсаңыздар дел, 6 жерден. Бар пробка болу. Бізге қара суға Бишкекке адам бара тұрған жер, берді тоны қара отыра тұрған жер болып қалды.